euforije, bez mnogo pompe. Vidjelo se to na svakom koraku, za razliku od one utakmice protiv Rumunije, kada smo protiv nezgodnih Rumuna praktično krenuli u pobjedu u Bukurešt sa previše samopouzdanja, sa previše vjere. Sada je lopta bila spuštena na zemlju, igrači su vrijedno radili, marljivo trenirali, nisu bili pompezni u izjavama i evo rezultat je na kraju stigao, velika, sjajna pobjeda rezultatom 2:0, ali i zaslužena protiv, ja to moram još jednom reći, vrlo dobre reprezentacije Bjelorusije. 1:0, minuta 22. Sead Salihović iz 11-terca. Edin Džeko je izborio penal nakon što je Maksim Zavrenčik igrao rukom u našem kaznenom prostoru. Džeko je majstorski prihvatio jednu loptu, nakon toga je Maksim Zavrenčik igrao rukom, Kašaj pokazao na bijelu tačku. Salihović bio siguran samo 2 minute kasnije nakon kornera i jedne odbijene lopte. Haris Medunjanin sjajnim, super preciznim udarcem sa oko 15 metara šalje loptu u mrežu za veliku pobjedu naše reprezentacije od 2:0, drugu gostujuću u ovom kvalifikacionom ciklusu nakon što smo pobjedili Luksemburg na samom startu kvalifikacija. Evo sada novog trijumfa u gostima protiv sjajne Bjelorusije, koja sada gubi drugu poziciju, pada na 3. mjesto, koja gubi šanse da na kraju završi kao druga iz jednostavnog razloga što do kraja imaju samo odigrati 2 utakmice i to na gostovanjima već utorak protiv naše reprezentacije i onda početkom narednog mjeseca protiv selekcije Rumunije. Sada onako u miru, lagano možemo gledati ove kadrove i uživati. Ovo su ti pogodci naše reprezentacije. Salihović, njegov 4. gol u reprezentaciji, vrlo siguran sa bijele tačke i onda pogledajte ovaj super precizni udarac Harisa Medunjanina u 13. utakmici koja je Harisu donijela sreću. 13. utakmica u dresu reprezentacije i 3. gol za nogometaša Makabija. Pogledajte kako se tu Edin Džeko izmakao majstorski i na kraju je lopta završila u mreži. Ovo je najbolja intervencija Kenana Hasagića i jedna od najboljih prilika za domaće kada je Sergej Kornilenko šutirao. Ovo su još neki od detalja. Utakmica u kojoj, to je interesantno, Bjelorusi nisu dobili niti jedan jedini žuti karton, naši su dobili čak 4 i po mojoj evidenciji, ograđujem se još jednom koja ne mora biti tačna, ali mislim da će propustiti Maletić i Spahić narednu utakmicu, dakle utorak u Zenici protiv istog protivnika, protiv Bjelorusije. Bilino polje će biti puno, atmosfera će biti sjajna, vjerujem da ćemo svi zajedno slaviti još jednu veliku sjajnu pobjedu. Ne treba naravno ni napominjati da direktan prijenos te utakmice možete gledati na programu televizije Bosne i Hercegovine u utorak navečer, a večeras možemo slaviti svi zajedno, uživati u ovoj zaista sjajnoj pobjedi naše reprezentacije u jednoj briljantno taktički odigranoj utakmici, u jednoj utakmici u kojoj nam Bjelorusi praktično niti jednom ozbiljnije nisu zaprijetili, a to potvrđuju i ovi kadrovi koji gledate. Uglavnom su Bjelorusi prijetili izvan 16-terca sa ovim loptama koje su išle daleko, daleko preko gola. Sjajno veče za sve ljubitelje nogometa u Bosni i Hercegovini, sjajna, velika pobjeda i blizu smo naravno plasmanu u Poljsku i Ukrajinu. Naravno, ostale su još 3 utakmice, ali treba vjerovati, treba se nadati, imamo snagu, imamo kvalitet, imamo igrače. Evo, pokazuje to i ova utakmica. Manchester City, Roma, Lazio, Sevilla i tako dalje i tako dalje. Sve su to veliki evropski klubovi i trebamo imati vjere u sebe i očekivati da će Safet Sušić najbolje nogometaše Bosne i Hercegovine odvesti na evropsko prvenstvo naredne godine kroz baraž ili kroz kvalifikacije direktno, ali svi vjerujemo da imamo kvalitet, imamo snagu da konačno odemo na jedno veliko takmičenje. Bjelorusi se večeras pokazali kao jedna kvalitetna reprezentacija, ali još uvijek nedorasla izabranicima selektora Safeta Sušića. Evo, uz ove kadrove ja se opraštam od vas, poštovani gledaoci. Vrlo brzo sa terena stadiona u Minsku će se javiti kolega Igor Kristić.